deremo iga alika mka mwe director iga alimoka ya aende agotara umwana orega ere korunkaria ase mama karwete ere no mwana bomugura ege no mwana bomoseke katarigi no mumbai katarigi yo doyo ito naende wana abagu kumeti ane kero mako ya gusira ane ne dugi ane nari wasire terimo wakoleka matanga ayi wa maini ane naro na hero tigaminya kota aranda hau mako epole e family e kara nande to bato mako do nero ja pai rumah doa te yoga kole de ngo sa banga ki owarebu owaso mo ki aso mo ta biaro ando mo igo ya ogandero biamo. Thank you. Ono tiganje bas iga omo. What is fruity? What the time? Necessary. Thank you. Oyora toire ase ogosaba. Oyo minto pasta Jeremiah Magwaro. Oyo mintoka. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Mjambo tena. Mungu anawapenda. Aliyekuwa anafanya introduction Lazarus Arika na hapo ni biamore naende tigato itabe kwa yense na biri wana oyora bogorie ege bidia kanene na ndo ra kwana manaitu atitukoria lero gangu mogoria tena kiwoja moi igakoro kwa elna David Nyakundi kwa Nyalisabo tupunge mkono igamba toranga na kiende rogeria kwa ngoro Maandiko matakatifu ataenda kutoka Ayubu 14:1-2. Key verse Job 14:1-2. Taenda kusoma kwa Kisii. Mwanya wanto ibolwe no makungu ama tukaye na make. Erendi go ichirene mechano. Erendi go akorore kana bune gesicha. Yasira yego sicha. Na giasira bwango. Ni go goeta kuna omorenga. Tari korore kana. Kogenderera kobao. Amalika inaga lengu no mokwani. Biyamana sonde. Tutenena matera ito 271 Beke utwaeta bungo ikanka trigo Beke utwaeta bungo ikanka Glory.
Tungependa kuomba. Baba, katika jina la Yesu, wakati huu tumenyenyekea miguuni pako ili uweze kunena pamoja nasi kupitia kwa mtumishi wako. Sisi tumejitolea kwako ili mtumishi wako anaponena nasi tufungue mioyo yetu, neno hili liweze kutuguza na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Ikiwa kuna yeyote miongoni mwetu aliye na matatizo ambayo yatamfanya asisikize ujumbe huu, Baba umpatie amani ili ujumbe huu pia uweze kumpata kwa njia iliyo nzuri. Baba, fariji familia hii, na zaidi ya yote tunaposikia ujumbe huu tusongeze karibu nawe. Katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Neji sachiawene kuna watu wako wanasema melie na waya kitega iga mukasomo cho kabana neji sajire chiawene wale kwa tu mkwani weli tuko oyo mento ela David nyakundi mbali ngama na kitu kumwalika. Thank you Ella. Wacha nichukue fursa hii kwa Salima mchambo. Ningependa kumleta mwenye tulikuta na yeye. Ninde people. Ninde ngo. My people. Selunango monglo wako. Tuatera Meki kutwa jeta habogoi kanga Tore jiguru jane goi kanga Onyingo bonene ninte omugano Wamotoria one goi kanga Meki kutwa jeta habogoi Totera twins. Totera twinsi. Eke guta yeta habugoi kanga. Tole chiguru echane goi kanga. Ojigo monene ninte omugano. Wamorai ane goi kanga. Goi kanga. Goi kanga, ororo wasi goi kanga, goi kanga, goi kanga, ororo wasi goi kanga. Ikatuachira sengencho yobororo. Tumekuja Muita elder. Because about the way he used to present himself, Bluetooth mode. FM mode. 1E mode. Wase wote. Ile kuna nyumba ambayo iko mara hapo nyuma, hapo nyuma. Akina mama mtaenda huko chini.
kina mama nyote mnapanda pale juu. Wazee hapo kwa hizo hema hivi. Asanteni sana. Nilikuwa nazungumzia juu ya huyu mzee mwenda zake alikuwa Laviki. I used to call him an elder. Why? He used to present himself. Naona wakati nilikuwa mgeni hapa, nilikuwa nikimpata, basi hiyo ndio ilikuwa jina lake. Naona he was presentable. Alikuwa anafanya nini? Wakati alikuwa akienda akitembea, alikuwa akitembea kama nani? Nelda. Tukisoma wakati ambao tunaenda maandiko ambao yalisoma, tuangalie maandiko yenye yalisoma. Ayubu 14 fungu la kwanza. Nani atatusomea? Inasema binadamu wale ambao wanazaliwa na mwanamke siku zake ni fupi, anachawa na nini? Na shida. Ya pili, huwa anaonekana kama nini? Kama maua. Anaonekana kama maua, lakini anaonekana binadamu yule ambao anazaliwa na nani? Na mwanamke. Anaonekana kama nani? Yakolekana muna maua. Ekelakolekana muna maua elide egekegeke nande ekerotokoligeriya. Mwanya wanto obugima bwito ni igoboro bwenge, obugima bwito ni igoboro boke, obugima bwito ni igobongege sicha, ekelobongege sicha, bono bokolekana egekegeke. Tangu maisha yetu ni mafupi. Tunaangazia hilo neno la siku ya leo ya kwamba binadamu mwenye anafanya nini? Anasaliwa na mwanamke, siku zake ni fupi. Ambia mwenzako ya kwamba siku zako ni nini? Tukiangalia Zaburi 39 fungu la 4 inasema, Zaburi 39 ikibungo gya kane na kiegotewa omonene imanye omwerio ause imanye ki omweri wa matukane na ekerengo kya matukane yae komenya asobulike bwese sipa soma bia omonene ni swali imanye na ekerengo kya matukane na kikengana elinde manyenga Zaburi akubulia monene na omonene imanye amatuko uze imanye kerengo kya matukane elinde manye amatukane nakoloteki dara benge barabanyasa amatuka ito nigakoloteki yara benge chegera nigo obugima bwitu bongege sicha ekero bongege sicha egesicha gekorekana amatuko gekorekana chinsa chinge geoke abagale chinsa chinge elinde yakora kigiasira obugima bwitu yasa Saburi ekero Daudi achite kuligeria akamanyana amatuka ayo nigara make keramanya amatuka ayo nigara make etakolete akaboli Nyasaye omonene imanye omobaro wamatukane komenya sensei nimanyete amatukane nakoleteki igara menge kerara menge ono manyo matukane na kiangana imanye tina bana ba Nyasaye ayo notabitumanye
umubano wa matuka obusa uraninga ki askari gotimelisigo Gitu Maya te kinega kumugera kio. Ikigera kidogo hiyo ni ngumu sana kwa sababu ukiuliza mwenzako ya kwamba umebakisha dakika hao siku ngapi ndio uende. Uwe kama nani? Kama marehemu. Sio rahisi kufanya nini? Sio rahisi kuuliza. Hiyo ndio sababu hata wakati niliwaambia ya kwamba uliza mwenzako, umuulize ya kwamba ni siku gani umefanya nini, umebakisha. Tulisane ama tukanga nanga ki otigaretie asoboto wizi. Never right? Never right? Te korai. Manete igokomoni na ki igata gete nkwelose. Igata gete one karate morigo. Igo gata kametia makweli. Bana wanyasa niko na urania matangasira sema bila lero na mwanya bantu okomenya sowe komweso iwele no mukungu amatukaito wakolete ki yara makera na wanyasa matukaite karara make seito bilongaria bono amaene umugako yomo nere muna murizia gachi tukuye moyeresea abigitaka morikaye kao correct kamorikaye sigako kari polisi one kerage gakuye moya gusuburaika agakoreki nere akarosangora agakoreki akarara nsai ekerara arasage umurugyoye ukubona itakiye tigeta kizini cyaje uko correct komoni na ibo kwa correct na ikwagenda esibye kubuga etari correct etari kubuga okogenda ati yagenda kulane moya ndako correct yagenda kuyi ekeragenda akanyora agaraire ngora araire buya igakorete igaraire buya ekeraire buya umugiro guchaka gukura na yaya mugako korire mugako ku wanya sana Daudi igakubonye Nyasaye akomotebya omanene imanye amatugongorete ki amatukane ngatyangana ngana nigiye korera kubonye Bongma bwito nigobokorete ki nigoboro bwenge obulima bwito nigobokorete Aisano ne manga kero teo 39 fungu la 6 na kero teo komna Daudi awateo Amaene mwanya bantu nigago tarakari igago taramuno mubwekano okorora omubwekano okorora araya asumubwe asokorota nigago ko yawechanda Ono tiro togendete wechanda togende usangererie nibo kurende tamanyeti uyu urate wa correct Mwana sana nyawanto iga togendete wesumbwa togendete wokoraki togendete kuyinibo lakini lingana ya togosie limo ndiringa ki tomanyeti idiao correct ndio kurwa sese enibe wakora nibe watirangu ya moyo enibe watirangu watira mantaba ono nakire bijanga ekero ogendete komenya sobuko bwense ekero nyasaba konyire ogendete komenya benya kumurigere tiaralia komorigere Yesu ekero kwa menye komorigere Yesu ni igoto manyotena ki mwanya bantu paade ya makweli Yesu ngokoraye ki Yesu nguchari ekero agocha onyore na nona chete ticket ekero gokorara bana wa Nyasaye kwarara gokorete ki komosemere Nyasaye haleluya kwarara ngaki amaene nonye narara igonara semere tina tate kera ko ne uruti wa yakabere erinde na koreki biche
nimba oyomo wabali bakoraki bakogenda iguru nimba oyomo wabalia bakoraki bakogenda iguru abana ba Nyasaye mwanya bantu okomenya ase obwiko bwense ine nasiria makweli gose 89 verse 48 somanga Zaburi 48 fungu la Zaburi 48 Zaburi 89 fungu la 48 Goteba Monto ki orabe moyo utakweruse Ningora nyare gutuya omoyo oye kurwase chinguru chamakweli Ona tukwe bonina ki ine muna tole igakera twatebiwe obugima bwito nigoboro bwenge obugima bwito naboke bole kero obugima bwito boroboke bula masuka maketo komenya soburenze nigomongo morengali kero obugima bwito bongo morengali okorekanige kegeke elidosira ono ningo uranyare kutemenia amakweli ero utanyore makweli n'uruyuri Abanyashaye kiburi Israeli ngakiri ateba soma ngobia Monto ki orabe moyo utakore ki utakwe Ningo uranyare gotoya omoyo yokurwa sama kweli Ningo uranyare monto ki orabe moyo utakwe Turigera ninga burigera ningo iga turigera ningo Ninaroro Miro chito ma te chirigiretiare. Miro chite chirigiretiz. Udinaro miro chirigiretivo. Unayeyota bao mapoa yanaangalia juu. Kwa sababu mapoa Mungu alipotutengeneza kana kwamba siku moja tutafanya nini? Tutarudi mafumbini mahali alifanya nini? Mahali alitutoa kwa sababu sisi ni mafumbi. Mtupenzi nigotolelira. Nigotole amaraba Gotoyane tutarudi mahali tulifanya nini? Tulitoka iongeli na ki abana ba Nyasaye kero toleiga kero tokorigerania mambia naboko nyarekanana ngorula sowe kuweze tokwana ningo ngaki tokwana ni naki ukwana nitore ne Olia togo temana ki mwenye atafanya nini? Olia ule mutarajiwa wa mauti. Biyoli mutarajiwa wa mauti. Amchama. Tukwana ningo ngakikwani yoyo. Mutarajiwa wa mauti. Mutarajiwa wa mauti. Biyoli. Mutarajiwa wa mauti. Mtarajiwa wa mauti ujambo. Ujambo, mtarajiwa wa mauti ujambo. Na tuwa model. Owanyewe igatogo tala wana wa Nyasaye tukiwa marehemu. Tunatembea tukiwa nini? Tukiwa marehemu. Kwa sababu unaona upande huu wa mkono wa kushoto kuna nini? Kuna ajali. Upande wa kulia kuna nini? Kuna njaa. Upande wa nini? Upande wa nyuma kuna nini? Kuna magonjwa. Kwa hivyo tunasingiwa na kitu na vitu ambao vinatupeleka kwa mauti. Ndio sababu tunaambiwa ya kwamba sisi sote ni watarajiwa wa mauti. Watarajiwa wa nani? Watarajiwa wa mauti ya mchambo. Maitengere gatie ngogo karo tewa gati jahadi gatiako kare gatiako tebia ni mtarajiwa na bado niko naendelea kufanya nini? Kuishi. Hapana, kuishi kwetu tutaishi naona siku jaje kwa sababu hivi karibuni utafanya nini? Huwezi kujua ya kwamba utaangamia kwa njia gani. Ngakiora kwe kama Nyasaye. Je, ngakiora kuoze ekero bono tomayete ngaki twaenekeriwe na amaene amakweli nagaweteki
amakweli naro igatutara tokoleteki igatutara tule ebitundu horoje. Tunatembea tukiwa nani? Tukiwa marehemu. Tukitembea, tunapotembea, ikiwa tunajua ya kwamba sisi tunatembea tukiwa marehemu, basi unajiweka tayari, kwa sababu huyu mzee akufanya nini? Akutarajia ya kwamba atafanya nini? Atalala, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba siku ambao ataishi ni nyingi. Ndio sababu onana na sisi pia tunafanya nini? Tuko na hilo wazo ya kwamba tutaishi ulimwengu ni ulimwengu ni nani? Tutaishi ulimwengu. Tutaishi. Je, sasa wewe kama mtarajiwa wa mauti, uko tayari? Are you ready? Kwa sababu unaona mauti yanatusikia. Mauti yanapotusikia ni kumaanisha tunastahili tujifanye nini? Tujitayarishe kwa sababu ya ajili ya nini? Kwa mauti. Moto ya Maria. Mwenye tega kwa ngirina, John, na yoko na imo. Mwenye tega kwa ngirina, John, na yoko na imo. Yohana, na imo koleteki. Apita na imo koleteki na imo. Mwenye te abana balia, tibakaraki. Gari barenge atambe ina mbaigwete nina, lakini barabo bakaraki. Barabo nina tamanya, nina gataka kulia bana. Kero nina gataka kulia bana. Acha kulia bana ono ekero acha kuinyorana ande engorera ekero agenda kuchoba kanyora amaine abana baje baswa singoine kawaso engorine ono ukura oteba kakingonya abana obochikoligereria ekera atubora atukoligereria akanyora abana bana balianza amaje cyane kizamureye kajya renge kizamureji ono ekera tubora achikoligereria ne mwana biye terari aswete ngoreria bikagenda bikanyora lirubiye bijaro tujagoleti cha menyeto bono lirubiye bijya menyeto bono nigo konyora akagasoga akare akagasoga nyora aki bono ngiti igayotere to moraso ne mwana biri byasweire mwana biya Yohana ochikoligereria umaeteli ruweringa omochibi okoligereria okumira mochi na bene negesho lero nanyorire omochibi gochigogoraki lero gochigosperera yanga ono egenta akoretegerekie ono igakonya koligenjera noroche ekerakonya koligenjera akobwata ngitiria ono inanena aligereti korugoro ningina aligereti na omwana oria obwataro otebya abantu obwaka eliogi abantu bakominyoka karakura abantu bakominyoka bakoliye karaya bwango batiri bakazibengori bagatiri mugocyabanya gocyengoroime bono abarotebya omwana oruyoyo arotebya omwana Peter soe karaya ine ngiti to mokorome to ekuna mwana uri ma etaga tena njegoikange ndo mochibi orulibu ndo mochibi Yohana soe karaya elindo koleki elindo konyeke basi abana bari bakakoleki abana bari bachikoibwa abana bari iboba batobote obote borobyo iboba batobote umuchibi okoleteki mochibi okomeka bono ekera babatu mochibi okomeka bono umwana oria abana baria bono bayikira bagateba ibondo tokora bakatobera n'umuchibi umwana Peter otebwa tachitiko umwana Yohana otebwa tachitiko karaki nino korabe wote na nicho elindo usema kuiwe nino wocha otebwa Yohana mwana to kuna mochibi oyine ngiti Yohana taiwa soe karaya elindo karaki elokonya mwote takaraki tachitiko iwa bas obakeli mucha sewanu Yohana asengenja rengo omuiwe araswase karaya ekaraswe karaya ime abamura bakakoraki bakamugusa bakamwikiraria bakamwikirura kero bamwikirura baramanya sana basi uyotoreke bakole murande karaya kero bayanye karaya babo taka bakeri yogi
Petero koraki soe kaya elina to koraki to rasubengeti mato mano ya kanga to mano yanga bono agateba egentongo kora yihira tingoiwa bono tagetembo ateki awate moto wate ine ngeti bashaka wate ngeti garawate ngeti ngeti ya ekaimuki umutuoro elinde bakora Hana sai kwale ko ba Petero kikwale ba kwale ko ibu Onena kwale kero kya jani Onena kwale kero kya jani Bono nuwa karangie miaka 120 abatega bantonjoka watorebanya ojoka egarika bakoeleki egarika inakucha akabatebya toreka chagera ijutoroshi wato ekere garike bocha tokore tozo wato bona bakanga kera batoranga bagasira batabanga basirete bakeria onenda kila bana yasa niyo twatebo mu mabwito ni horo bwenye ekero mu mabwito horo bwenga bana yasa twatebiwe tumaiti mambyose kuikul tumayiti cyagera ngo gendo cyo kero cyo benda amabwira akire rero ubwakaze bakoraki ubwakaze bwakwa towikaza bitari Ode kwa utaikeza kitani na kutoka wana sana. Tukafanya namna gani? Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba ugonjwa umekuja ule ambao unakuangusha, basi historia yake inaisha. Kwa sababu tunaishi kama nini? Kama moshi. Iyo tumete munaki, iyo tumete au mabwito iyo buligyo. Uri mabwito iyo buri murengari. Uri mabwito iyo buri gesicha. Tulikomenya hano sana tebe yo menunga ki to misigo to misigo omenya te kone ke uta kobaneki ke kone ke uta kobaneki omorisa oyomento omogaka gerabo takoboka manyo tebe yara wana wai ke kone ke uta kobangeli naki ke kone ke abeiro neka ke kone ke abeiro ekomokiaba neki ekero bons Daniel komenere ekero komenere somanga Daniel komenere rungo bibere nakiaga teo Daniel komenere rungo bibere nakiaga teo Daniel komenere rungo bia kame Daniel komenere bibere Mwakamiyoni Daniel 12 fungu la 2 kegotebaiga abange babu baraire aseriro baime babuke abange banyoro bulima bwa kare na kare abange banyoro busuku n'ubucyaywa wakare na kare abange babo barayira sikimbera barayira seriro baime mbabuke akwa eyo twatemu twaelekera ngati abange babo barayire mbabuke baraboke mbakoreki abange banyore ubuzima bwa kare na kare n'abange banyore ki banyore busuku n'ubucyaywa kare na kare Hono tubura nina ki ine se mukiora kiagera haji zeme chirabe yeri ibe ezeme konyoro mogoko nezeme konyoro chayo no busoku wakati na kale abange bakanywa ingana ya saa lakini tibaka chaya abange bakateba yaya igante kutumia wasabange wakati vijana wanapohubiriwa wanasema ya kwamba wacha nipate kazi Yewacha niolewe au nioe. Halafu ndiye tafanya nini? Nitafuata Mungu. Hapana,
Haya, wengine tunapoambiwa ya kwamba wakati ni sasa, this is the time now. Wakati huu ndio unafanya nini? Ndio unakubali Mungu, ndio unafungua roho yako. Najua kwa hivyo ngoro yao anafanya sawa. Unapoaga dunia utakuwa nini? Yale yokoba umuntu okolete kio shujaa ya Yesu, kwa sababu ukiwa ndani ya Yesu utakuwa shujaa. Yule ambao Yesu akija utakuwa mmoja wa wale ambao watafanya nini? Watafufuliwa. Wakifufuliwa, kitu ambao wataanza kitu cha kwanza huko hiyo Mungu naonena itakuwa bahati mbaya wakati atakaanza kutafuta watu wake, pale ya kwamba hawatafanya nini? Hawatakuwa mmoja wa wale ambao wataenda wapi? Wataenda mbinguni. Familia hiyo mwaka ngaye bali wala jamono sana umugakere osetiri gudi sawa ere igari ni tamis ere kono manyoriengo omotorire Yesu ekarabe amanyoriye Yesu onere matarajio yake ni yale ya kwamba Yesu akija atakuwa mmoja wa wale ambao watafanya nini? Watafufuliwa. Atakuwa mmoja wale ambao watafufuliwa. Je, sasa tunajiuliza wakati ambao atakaofufuliwa, wakati anza kutafuta watoto wake, je, atawapata? Nabanyore yamwe nanyore gusi nanyore umuroyo munene amurabaye nabanyore nanyore umungina nabwa igare asebaya bakogenda nere iguru wana banyosaye nakira abo busoko banene ekero umenyeteye ekera Yesu agoche kunya kabere kere kubuga basi onye ekere kumukya abantu kunetangani kere kumukya abantu abachemu elinde ekera kuliya kiragerege kone ekere kirabigu ekero diria abana yasa ekero bawo tara kunetangani ekero kubuga yekomo kibos banya babo yele Kristo Yesu inda chake kulina umuntu nonenga yeye acha kulia abana bane bari ono igera abege konekene igera abo wakunyo konene ekera anyore na ya tokoletiki bana baye bakoletiki konekene ekera anyore mo ya tokoletiki ko natai donc lina abana manyosa kelina ki igaya abeire ni mutisha ambao umekuwa kwetu ya kwamba tuangalie Yesu msalabani, kwa sababu tunajua mauti yatafanya nini? Mauti yakiwa basi, kwa sababu tuna hata tukiaga ni heri tuve tukiwa ndani ya Yesu. Tokweto imiamu akete kiwa narekani waku ekero wakure kulimia Yesu pastor womenete mwate irabate tigiti kero mwate tigiti nonyene kero timanyoti use ekero toko minyo abana bako minyo karia nyamau maitio se mwanya kogenda nyamau maitio se abantu kogenda muri bisiboti wono ngora eno muri bisiboti ekero kora bisiboti ekero egetegeria kare koera egetegeria tanayo nakema nyete no onakima abama sapikesiko igakoma tebya konga noche konga ekero agenda tokoreki akomiya katangane Ntwe hana na sana. Ni yotere lezi. Yotere lezi. Yotoke neto tebi wakonga okore biya. Nakie ari ko nyare kana. Ekero ko minyoka. Minyoka so wetwego. Ndo minyoke so wetwego. Ai baba tena mai. Kero Yesu ala ko agota kuboki boys. Bali ko nyora ba korireki. Bari bamucorira sobulima bwabo ninkirimbe oyomo bwabaria barakoreki muntu tokera tiamana barabibakotemera mawabe bari babateba ngaki yes nimba oyomo bwabari barakoreki baramurotote bayose yes asokominoka ninchemba oyomo bwogokoreki erino mwake kerago chikoboka amaene habuke anyore amaene bonsi mbakorebeki neitwe
na auto res family Josh family Josh yari ngosa bawitu na saba kon yari ngosa bawitu na sai abakonye ekewe mugaka abesha kubuka elindanyole efamilia ya maende na ekoloteki na ile yes mwina ekera wocha yakulina epese yone na yekoloteki nahari elinde togende komenya malaria abana baye bonsi elinda akoleki elinda abanyole igulagia Yamono sana byamona singe tumwaje yamono sana yatwagira singe njiri sa abakon abaremyi elinde udetari masego dirira protote era motora protote igoro papa chungo basabere wale kasama wakanya sa abakon asinge njoro ngendo nanda abaremyi Chigango ngenge solo saba omanene tata Nyasaye indi yamono ekiagera bwatite abekei mongina yosirire mwaka abana basirire tata omwabo abacho korombara abasirire n'abamito turatwasirire umuro mito baro basirire yanko yabo omanene nawe bwatokorerwa kubabera asego twasabira omanene asobo bwibwa igoro onyare ko bagokora emyekei bae chinguru chikurwasore nainde batenene bokomu bamanye ng'oyo okuri ya Yesu Kristo igatimogete ogosemeri koro ogokubokubeka Yesu akwemeri akabere ase igo ase enkayo yo mito tata moke oengo yorarire omong'ina n'abana bonsi nabarikoje bamusemeretie barochegeria nsane roro igo togosaba omanene bateneni bokomo naitwe abo twachire korera amo nabarabwo twachire kobawabare mwobo tigatore ntogosimirwa ase ekeri ntomanyete ng'omanene naro amange ayo orobereti mwanya bantu munogotera ase egitabu kia Yeremia 33 kiogo gia gatatu ai batarora mbaya bagwetera ase obonene bwabo sesenieke ase amang'ana onsi na twensi abo twachire korera nabarabwo iga rituko riankio igo omanene totigosirwa ase ekeri goika rituko tokomubeka ase agotimokera goika chinga chichokorire obogoti bwabo igo obonene bwabo bororekana ase omosangererekano oyo bwonsi omonene kerekero yamakorwa ase ekeri atebe omonene bwa Nyasaye bwarorekanera ase ekeri onsi tigabwenera ase obosi bwao ase obwanchani bwa Yesu Kristo oyo ore omotooria oito amen yamono namokansa Edwe sana Ombyong'ano oyo mito elda nderi asieng'ane engekoza kumosobo yoboremia bono nkobaretera ando omogeni oyomo obagera atorire nindete matangasa abere atatu komane kobarechi mogokono ntore noyo mito senior retired chief kubibacho Yoye kase ya ango oenga dojo itega ora go yango joja utokuanie ko roni imire ansamende ya matanga tabirano kumani ko sabto bade manto asante sana itana ni Malaysia their mission. The message in Yasa. He has
given a very powerful message. Maria Baba Tegara, Tegara to get the classes of people. Baba Tegara, and Baba Tegara. Number two, Natule Kanisa, this is the second place. As on naturally, and as a chenu, a message to Anora, Noanjakera, according to the been refreshed, Yangere Chinguru, and eventually, they are inspired whatever they're going to take. Again, to Yakavere, as a Kanisa Negi, ya Stadio Water, Naturi one morning. Not yet Korea, Lotara. How does it receive message over? As an example, one son as in Lugosira, but Mutamayeti, the late brother, Montua Veremono Inche. Avanava Embamayete and David Pneumonia. Before that, our chief director came C4, the late then to a veterinary college as for the last 2 years. So the Kavimia came and do other attachments. The message not again because of Marossia. General experience. I can't montas it. You know, Mogaka, my real father, the late mother, the late son, no more work. Example to Avana Vanenka, that was 1988, June, that was my father. All along, the mother take responsibility. She became very responsible in the family. The Malini Nanane, Atole, normally, notion encourage Musi, as a Mwakatari, or what in Murkuru. Ngajakaru was 04, in Sava, January. Marching down the line, Yakakuminasawa, Nana, Moginade. What am I saying? Nenjiro Okweveka. In any event, Nenjiro Okweveka. When I know what there was a thing. Acknowledge, Mwako Sire, Moginanaro, take our instructions, Nainde Chio, Jibakoye. Jekalisa. Alicia and the pastor Canada listen to one pray I'm over there. I'm more in the church. Listen to it, academic class 7, that was 1973. Sorry about that. All right, readership, as a Kalisa. This is the 10th year. Mwaka oikomi nitane kurusi mura. Nkora una mondi gereti. Una mondi gereti ga imagine the last Indo Gambi overwati nkora and after retire ngocho rugai na ende chemotane konginga. So what am I saying? Kobe kanisa nega kwa bintebi. Unaona karo abande mbara kwate nyimbe akaro tu akiete few days ago na Prince Mubamba alimeta mayo as an example mocha lilito kwa era ujibotua okogoro ke bichara bikara tachegoro na maega igoro iga akaira na ise omurando yo maega okabichuka
karogi choka omongina naro le kurumaya omongino ya bande ya jini buata na wale chisara na mukoroga is that the name chibaro agane dia mukwani onye le mistake ya karaki muma le priest bekura no this is right muma motivo yo kama siri mbera le ndio raisi kacha kagore socks kakoraki onye ntari ke kanisa I want to believe omongino yo atomoja sengalake. Then later, a few months on, I pastor. Omondono wanda ina tango mongina na mukwanet. Ngambori wano ngana mukwane ko ngoje uya. And what I'm saying, kende gyos ge cover ke what the program ya. Wherever I saw the structure. Akarwa structure operate kikrege. Una wana mwikaransta, waliswekaransta, what is critical in the home. Again, don't KCPA, critical part of the analysis. Panyano mwana ole shida, kwa nere. Panyano mwana ole shida, kwa nere. And then, sinya, una wana si, no yana mpesa vesita hiyo. No yana kwa mpesa vesita hiyo. That means you got to go at the shibini. Gamba tigerega, sabi mara sira. Again, tokero tigato buati amasikani omongina one more time unasua eto monginaria then is died obwate miaka 103 injo mobot 103 because of ambo time na inwe moya mongina ngakenya roro obwaterane where there are issues you come together you discuss e kanisa nera mobasa kwenye tiga natura ile kanisa go to church saya pakai one to rest my case iga para ringa kengia na inde erda you know njekere tingo be tat level kiagere kwale nge broad mara kwa rune ara makong na inde mo wategera with those remarks igama ushiringa kengia sabalende na bakonye injeli kubyosi se kanisa ikolete anya tura kora my sons and whatever kora byose sasa yes otherwise the antigra then we look at the program. Thank you very much. Sasa ndiamo se those remarks as you are talking kanisa as a district gaiga esawa de goja igatora ranya mago igatora ba se district center iganya magotora be ndoko ba se kanisa tetu as a district tingma nyama wa district nyama wa kanisa tora bono igato ko raga mogatora na mani ba goja gaiga untuk tuarada programs cara sana na kubusu una to gokora ko bugaiga igama de ruma toga de bekia mes vigaria egere ga aria sanyo ali to ko konare ko ri bageriga